Kandit kan san mi ke kubar ka bapanti kena na ka Indian football hi. Bahkan saya kun percaya kini kilai teli kiri ki bapau nam ha ka perthai. Ha ka jingil ka international friendly match. Ha kini ki binai ki ban sawan. Te perlok tong ini peke kita kilai teli kiri ki bapau nam ki baka India kan saya kun persya. Syuk tong ini pe hadu bekut kene ka video. Syapang ki transfer jong kirang yelekai. Bat nengkong mentang ini pe ya kita kilai teli kiri. Ki bakari India kan sai kun persya ha ka friendly match. Ha kini ki benai ki ban sawan. Kan sedai ka India persya ia ke Panama. Ha ka arpun tarik September. Mentahi usnem arjar arpun riu. Kabaya kena ka jingil kai ansai lekai. Asri kan Tirawa Stadium ha Bangalore. Syuk kari India rukan sai kun persya ia ke Brazil. Mantahi usnem ha ubnai Oktober lai tarik. Kaba ansai lekai Hasalik Stadium ha Kolkata. Syuk ha uju hi ubnai kata ubnai Oktober. Ha kan tarik kari India. Kan sai kun persyapat. Sabat ia ke Uruguay. Kaba ha kena ke jingil kai ansai lekaru. Ha ke juhi ke stadium. Kata Hasalik Stadium Kolkata. Te perlu kini kita kilai teli kiri ki bakari India. Kan sai kun persya. Ha ka international friendly match. Ha kini ki binai ki ban sawan. Bat mentapat habangi pa nakalang ki transfer jong kirang elekai. Kat kumgi kubar lai tu baka Chelsea kelaman juri ke jingite. Bansoy Dibu Martinez na ka Aston Villa. Kaba kalapoi ru siya ka jingis ng tu jingmut hapading kini ki artli ki klub. Ha kador ka ba 9.1 million. Bat Martinez ru unsawan no siya ka Chelsea. Kabaya ka kontrak lakmilti. Kanlong hadu Arsenal. Syuk habangi paipat nakalang ke Barcelona ru kalatit yaw ne orang apkul na ke klub Fenerbahce akador ke ba 6 million nakabanta ba unlang kumuta orang apkul uba ujong ka ne ubak op hadin Ujon Garcia udang ap la unsa anem siya Barcelona la ne unlet siya kawipat ke klub langba kalon bat ka kerteng jong ne orang ilka badang dipsoy ke Barcelona uday uliwa Kuwait ubre orang apkul jong ke Croatia. Ulas saya ke kontrak ke jong ubat ke Barcelona. Hadu usnem arjar live heo.